Jotono no khulumka ani channel o angkai tomung nonoro ani channel no takpano subscribe khlaya khongka angka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement tai online information related video sonamo angke phadi tini kaisa ketal job advertisement nai omong kha Institute of Digital Education and Employment Development ibu khaktei angka o jagao sajaka norok video no paithak jorati nai to dite bo kam ka saimana bagai angka oro nai Institute of Digital Education and Employment Development ni bukhakti rejakha angka omo nai recruitment cell group 7 advertisement rejakha March ni 11 tarikh angka oro no rong no guiman khana date and time of opening of online application 11 tarikh ni simino chengkha online application khlainai ni obo angka 20 तारीख जरा तंगनाय मे नि 20 तारीख जरा angkai exam ni date angkai expected date angkai August angkai oro merit result kongnai September ni 2022 angkai je candidate interested tongnai norok rena musungnai ro video no paithak jorate nai tongdi kaham ka saimana bagai angka oro post talangjana nai di assistant rural development officer telangjang nai angka o jaga bo ni website tongo angani description no bo ni website no ri nai norok tomung no borong ni website do thangai visit khlai nai di apply khlai na musungkhai angka oro nai di assistant rural development officer telangjak nai oro essential qualification angka nai di first number point do tongo class 12 pass angka oro apply khlai manai hayake university in any discipline khlaijak tongka tai kaisa oro sanjaka diploma khlaijak tongna nangnai je computer course o angkai boro apply khlai manai angka o jaga o nai di ST rong ni angka 18 to 40 ni bisingo na nangnai angke apply khlai manai o jaga o sajaka nai di every state and district officer angka salary bo rojak kaham rojak tongo norong nai di salary bo angka o jaga o norok bomo haike apply khlainai video no paithak jorate nai tongdi angka oro sajaka exam center Agartala o bo tongo angka noro Agartala o no exam rimanai renamo sungkai tomong no rudi angka oro application fee angka sini SC candidate ni bagai 350 angka apply khlai manai registration fee 350 nangnai angka scheme of exam nai di tamung nai part B part C tai part D tongo norok duration 90 minute tong rejak nai ke norok nai di koro negative mark tongnai minimum qualifying percentage angka 40% nangnai for all categories joto categories rong ni bagai ST SC OBC rong ni bagai angka norok bahike apply khlainai angka boni website o thangdi thangka angka notification o thangdi aro click apply online tongana tai norni joto nangmani fill khai signature roi payment khlai rakha angkai non application no print khlai na di angka mode of selection id omo selection exam based nai je percentage je merit basic nai angkai o jaga o oro totai ase important point kore application khlai di 20 tarikh April ni 20 tarikh jorate norok khlai manai angka je candidate interested tongnai hayake apply khlainai musung tongnai rok apply khlai di angani description o PDF no bori renai ingke norok tomung no o video ni bagai confused question rok sungna tongkhangka comment khlai di ang norok no jese mansak sungnai angka oro je class 12 pass angsa boro apply khlai mano tai logiwo computer certificate tongna nangnai diploma course khlaijak computer ni angka norok tomung no tabuk phan ani channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ready ang omo hai ketal job advertisement tai online information related video sonamot angka tinin bagai amsung no situng jotono no hambai